ناحیه عینی در تاریخ با نام پرگر، پرغر، برغر یا فلغر یادآوری می شود. زمان در عصرهای 7 تا 8 میلادی فلغر یکی از ناحیه‌های ولایت بوتمان دولتی 5 بوده است. بالا آبی زرافشان در سرچشمه‌های تاریخی و جغرافی عصرهای میانه با نام بوتمان مشهور است. بوتمان یکی از باششگاه‌های قدیم‌ترین انسان به شمار می رود. بازیافت‌های خطی سغدی که در یکی از خرابه‌های کوشک ابرگر یعنی قلعه موغ به دست آمدند از آن شهادت می‌دهند. استقلالیت و آزادی در سرنوشت ملت تاجیک گردش کلی به وجود آورد و آغاز مرحله صفتاً نوی تاریخی در روزگار ملت تاجیک گردید. در سالهای استقلالیت رشدی به میلان تمام ساحه‌های خوجگی خلق به میان آمده در دوردست‌ترین ناحیه‌های مملکت شکل‌های نوی خدمت‌رسانی به راه مانده شد که آزادی و آرامی را در کشور تأمین می‌نماید. ناحیه عینی یکی از ناحیه‌ها در ولایت سوغد است. ناحیه در تاریخ خود چند بار عوضی نام نموده است. ناحیه از 23 نوامبر سال 1930 تا سال 1933 با نام ناحیه ورزی منار، از سال 1933 تا سال 1955 با نام ناحیه زحمت آباد و از ماه ینور سال 1955 به خاطر گرامی داشت سردفتر ادبیات معاصر تاجیک نام صدرالدین عینی را گرفته است. مساحت ناحیه 5158.6 کیلومتر مربع بوده دارای 96156 نفر اهالی می باشد. از شرق به ولایت جیزخ ازبکستان و ناحیه شهرستان، شمال و شرق با ناحیه دیوشتیج، همزمان با ناحیه‌های رشت و کوهستان مچا، در غرب با ناحیه پنجکنت ولایت سوغد، در جنوب با ناحیه‌های شهر نو، حصار، وحدت، ورزاب، ناحیه‌های تابع جمهوری، در جنوب و غرب با ولایت سرخندریای ازبکستان همسرحد است. مسافه بین ناحیه عینی تا مرکزی ولایت سوغد 177 کیلومتر و تا شهر دوشنبه 130 کیلومتر می باشد. سالهای استقلالیت برای رشد ناحیه و به یکی از مرکزهای فرهنگی و اقتصادی تبدیل یافتن آن مساعدت کرده است. در این هنگام پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت مملکت چندین مراتب به ناحیه عینی سفر نموده و با زندگی مردم آشنا گردیدند. در زمان صاحب استقلال ده‌ها کارخانه‌های خرد و بزرگ به استفاده داده شدند که در رشد منطقه سهمی نظررس دارند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی در عملی‌شوی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان در عملی‌شوی قانون‌های ملی سهمگذاری نموده ایستاده است و در زمان صاحب استقلالی کشور ضمن سفرهای کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت به ناحیه عینی سطح نیکو احوالی مردم باز هم خوبتر و بهتر گردید. 93% مساحت ناحیه را کوه‌ها تشکیل می‌دهند. ناحیه دارای ذخیره‌های بای گیدروانرژیکی، ذخیره‌های معدنی سرمه، سیماب، طلا، نقره، ولفرام و انگشتنگ میباشد. عین حال در ناحیه عینی 22 کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. در این کارخانه‌ها نزدیک به 5000 نفر با جای کار تامین کرده شدند. کارخانه‌های بزرگ صنعتی ناحیه در استخراج کندانی‌های فایده‌ناک به قبیل طلا، سرمه، فلوارید، انگشت‌سنگ و غیره ها مشغول هستند و امروز ناحیه با ناحیه صنعتی مبادل گشت و سهم صنعت ناحیه در رشد صنعت مملکت خیلی نظررس می‌باشد. سالهای استقلالیت کارخانه‌های نفت تشکیل یافتند و کارخانه‌های پیشین با تجهیزات زمانوی مجهز کرده شدند. ناحیه مرکزی اساسی استحصال انگشت در جمهوری به حساب می‌رود.
дар даврони шӯравии ҳамагӣ ду корхонаи санъатӣ дар ноҳияш фаъолият мекард. Ин ҳам бошад корхонаи фарри шахти фон яғно ва корхонаи анзоб. ҳоло дар ноҳия 23 корхонаи санъатӣ фаъолият мекунанд. аз он ҷумла дар истеҳсоли металли нави як, сурма, симоб, ангишт, обҳои ташни шикан, қаннодӣ ва дигар масъолаҳои сохтмонӣ фаъолият мекунанд. ноҳияро аз ду ҷониб ду нақби бузург ки дастоварди солҳои истиқлолият ба ҳисоб мераванд, ба пойтахти мамлакат ва вилояти суғд мепайванданд. аз маркази ноҳия шоҳроҳи бузург мегузарад ки барои иқтисодиёти минтақа аҳамияти хоса дорад. мо дар замони шӯравӣ 6 моҳ бо тариқи шимол ва ҷануб роҳ надоштем. хеле танқисӣ мекиштем. шукронаи истиқлол, шукронаи давлат ки имрӯзҳо мо метавонем 1 соат ба самти Душанбе равем ва 2 соат дар самти шаҳри Хуҷанд раҳсипор шавем, ки ин ҳам бошад роҳҳои пур аз роҳҳои хеле хуб ва ҳамвор мебошад, ки мо рафта ба корҳои худро анҷом дода мебинем. хеле дар вақти набудани роҳ ноҳияи мо ки транзитӣ ки буд, хеле танқисӣ ҷиддӣ мекашидем. тӯли 6 моҳ наметонистем ба ҷануб ва шимол рафту омад кунем. роҳҳое ки дар тавозуни нигоҳдории роҳҳои муассисаҳои ноҳия фаъолият дорад, аз нақби истиқлол то нақби шаҳристон ширкати Innovated Road Solutions дар ноҳия фаъолият мекунад, ки ҳамарӯза барои тозагии роҳҳо ва нигоҳдошти роҳҳо фаъолият мекунанд. нақбҳо бошад дар дарозии 10 километр буда, нақби истиқлол бошад дар тавозуни муассисаи нигоҳдории роҳҳо ва нақби шаҳристон бошад дар филиали саҳомии Innovated Road Solutions мебошад, ки ҳамарӯза нигоҳбин ва асфалтпӯш кардани онро ҳамарӯза нигоҳбин мекунад. соҳаи маориф ҳамчун яке аз бахшҳои муҳим дар ҳаёти ҷомеа шинохта мешавад. дар баробари дигар минтақаҳои мамлакат дар ноҳияи айнӣ низ инфрасохтори мактабу маориф сол то сол беҳтар гардида, мактабҳои ноҳия бо шароити хуб таъмин мешаванд. айни ҳол дар ноҳияи айнӣ 58 мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 10 муассисаи таҳсилоти умумӣ фаъолият мекунанд, ки дар онҳо 1756 нафар омӯзгор ва 18853 хонанда дарс мегӯянд. чун дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ соҳаи маорифи ноҳияи айнӣ низ бо як суръати ба худ хост рушд кард. яъне дар назар дорем, агар дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ муассисаҳои таълимии ноҳия дар вагонҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар хонаҳои хусусӣ ва ё дар ҳолати садамавию таъмирталаб қарор доштанд, имрӯз бо боварии кул гуфта метавонем, ки 95% муассисаҳои таълимии ноҳияи айнӣ ба талаботи замони имрӯз ҷавобгӯ, ҳам сохтмонашон ва ҳам синфхонаҳошон, ҳам кабинетҳои муҷаҳҳази таълимияшон ҷавобгӯ мебошанд. ноҳия аз ҳисоби омода намудани мутахассисони ҷавон дар ҷумҳурӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. зеро ҳамасола 90% хаткунандагон ба донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат дохил мешаванд. таъмин кардани кадрҳои омӯзгорӣ ва дигар кадрҳо, ин албатта қайд кардан ба маврид аст, ки тариқи кивотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад ва ҳамасола таҳлил карда мешавад, ки дар кадом самтҳо кадрҳо норасоӣ доданд. аз он дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи саноат, дар соҳаи маориф, дар соҳаи хизматрасонӣ ҳамасола таҳлил карда шуда баъд тавсия дода мешавад ба хаткунандагон, ки ба ин ё он самт равона гарданд. хоб дурнамои ноҳияи айнӣ агар дар солҳои минбаъда ба инобат гирем, агар бештар бояд муҳассилин хаткунандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ба самти саноат, алалхусус саноати кӯҳӣ бояд равона карда шуда ташвиқ карда шаванд. дар озмунҳои ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат, ҳамасола муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳияи айнӣ ширкат мекунанд ва соҳиби ҷоиза мегарданд.
طی 3 سال آخر اگر در نظر گیریم در همه المپیادهای فنی گوناگون، در همه آزمون‌های بخش‌های گوناگون خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی ناحیه دستاوردهای نظررس را صاحب می‌کردند. از آن جمله آن آزمون‌هایی که محض با تشبث و ابتکار پیشوای معظم ملت راه اندازی گردیدند، یعنی در نظر داریم آزمون فروغ سپید دانای کتاب است و آزمون این فروغ معرفت. مشاهده می‌گردد که در بین جامعه شهروندی ناحیه من جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی یک هماوازی به خود خاص دارد. یعنی همه ساله اشتراک زیادی محصلین در این آزمون ها شهادت از آن است که شفق و ذوق خوانندگان به این آزمون ها سال به سال زیاد می‌گردد. ناحیه عینی یکی از مرکزهای حفظ هنرهای مردمی و یادگاری‌های تاریخی به حساب می‌رود. در ناحیه 76 مؤسسه‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند که در آنها هنرمندان با ایجاد سرود و آهنگ‌های مردمی و ترانه‌های تازه و همزمان به تربیت نسل جوان مشغول هستند. در ناحیه 4 قصر و خانه فرهنگ، 39 کتابخانه، 29 مؤسسه دهاتی، همچنین 154 عدد یادگاری تاریخی، طبیعی و مانومنتالی فعالیت می‌کنند. شکری استقلالیت، شکری وحدتی همیشگی میکنیم که امروز با سروری یک شخصی وطن دوست و وطن ساز، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، امروز این وطن ما خیلی شکفته ایستاده است. سال 2015 با تشریف خودی پیشوای معظم ملت همین قصر فرهنگ گشوده شد. پیشتر در ناحیه قصر فرهنگ نبود. این یکی از نشان دهنده هایی که در دوران استقلالیت برای مردمی ناحیه عینی، برای مردمی فرهنگ دوستی ناحیه عینی بود و با تشبث و خودی اشتراک پیشوای معظم ملت همین قصر فرهنگ گشوده شد و ما اهل فرهنگ ناحیه از این افتخار داریم، فخر میکنیم. در بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی 39 کتابخانه فرهنگی فعالیت می‌نماید. از این یک کتابخانه مرکزی، یک کتابخانه بچگانه و 37 فیلال‌ها، کتابخانه فیلال‌ها که در دهات فعالیت می‌نماید. مجموعه تاریخی و فرهنگی نقیب خان طغرل یکی از مکان‌های بزرگی است که با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان بنا یافته است. همزمان در مرکز ناحیه مجسمه اسماعیل سامانی، صدرالدین عینی، کمال خوجندی و گلنظر کلدی گذاشته شده. سال 2025 هین سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی در ناحیه گلگشت گلنظر را افتتاح نمودند که این هویتی بلند، احترام گذشتگان و محبت بزرگ پیشوای ملت را نسبت تاریخ و ادبیات بازگو می نماید. در ناحیه با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 یک چند انشاءهای صاحب فرهنگ به نقشه گرفته است. خب باغ فرهنگی فراغتی در شهرک زرافشان و اینچنین بنیاد گلگشت شاعری خرد تاجیکستان که ما به استفاده دادیم و اینچنین در ناحیه بخشیده یک با 35 سالگی یک چایخانه ملی و مجموعه فرهنگی در دهی سنگستان جماعت دهاتی ناحیه عینی به اندازه 80 ساتیق اینچنین خانه فرهنگ دهی در از تعمیر جاری برآورده شد و تعمیر فرهنگسراهای دهی در و دهی درغ جماعت دهاتی شمتوش ادامه دارد.
дар ноҳия баҳри ҳифзи саломатии аҳолии 71 муассисаи тиббӣ аз ҷумла 22 маркази саломатӣ ва 32 бунгоҳи тиббӣ фаъолият мекунанд. марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ самараи солҳои истиқлолиятанд. сохтмону азнавсозӣ ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои тандурустӣ дар ноҳия хеле чашрас аст, ки дар давоми 35 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 34 адад муассисаҳои тиббӣ азнавсозӣ карда шудааст. аз он ҷумла бунгоҳи тиббӣ, марказҳои саломатӣ ва беморхонаи минтақавию ноҳиявӣ пурра азнавсозию аз таъмиру тамин бароварда шудааст. нисбати кадрҳои соҳаи тандурустӣ бошад, нисбат ба солҳои пешин хеле пешрафта ба назар мерасад, чунки дар даврони соҳиби истиқлолият картҳои дорои маълумоти олидор аз он ҷумла дар деҳотҳои дурдаст кор ва фаъолият карда истодаанд. ҳамчунин ҳамшираҳои тиб нисбати техника ва технологияи нави муосир, ки пештар дар ноҳияи мо мавҷуд набуд ва беморон сарсон шуда ба маркази вилоят ё маркази ҷумҳурии шаҳри Душанбе муроҷиат мекарданд. ин мушкилиҳо давра ба давра аз байн бурда истодааст. занон дар ноҳия 47274 нафарро ташкил медиҳанд, ки нақшашон дар тарбияи ҷомеа ва рушди хоҷагии халқ бузург аст. занон баҳри ҳифзи осори ниёгон, ҳунарҳои мардумӣ ва таълиму тарбия нақш гузошта ҳамеша баҳри солимии ҷомеа талош менамоянд. бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баландбардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, ки аз 3 декабри соли 1999 ба тавсиб расида буд, ва паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон корро дар ҳама соҳаҳо бо таври бояду шояд ба роҳ монда истодааст. дар соли 2011 ба хизмати давлатӣ 9 нафар занон ҷалб карда шуда буданд. шукронаи соҳибистиқлолӣ, шукронаи паёмҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, шукронаи давлати соҳибистиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ин давра занон ба соҳаи хизмати давлатӣ шумораашон ба 24 нафар расонида шуд. танҳо дар бахши мактабу маориф 1053 нафар ва дар бахши тандурустӣ 804 нафар занон дар ноҳия фаъолият мекунанд. дар ноҳия дар имрӯз 1 нафар зан вакили маҷлиси вилоятӣ, 9 нафар занон вакили маҷлиси ноҳиявӣ ва 38 нафар занон вакилони маҷлисҳои ҷамоатҳо мебошанд. ва мо масъулини бахши кор бо занон, бо вакилон, бо фаъолон, бо фаъолзанон, бо собиқадорони меҳнат дар якҷоягӣ нақша тартиб дода дар тамоми деҳаҳо бо усули деҳа ба деҳа, кӯча ба кӯча, маҳалла ба маҳалла корҳоро идома дода истодаем ва шукр аз он мекунем, ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати занон хеле зиёд аст. шуғли асосии мардум кишоварзиву чорводорист. майдони заминҳо 515820 гектар ва аз ин миён танҳо 3314 гектар заминҳои обӣ дониста мешаванд. ноҳия яке аз истеҳсолкунандагони картошка дар ҷумҳурӣ мебошад. ҳамасола наздик ба 23 000 тонн картошка истеҳсол мешавад. имрӯз соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии хоҷагии халқ ба ҳисоб меёбад, ки
дар самти хоҷи қишлоқ дар замони истиқлолият хеле пешравиҳо назаррас ҳаст нисбат ба солҳои пеши даврони шӯравӣ ки имрӯз таҳти сиёсати роҳбари давлат замин ба дасти деҳқон супорида шуд ки имрӯз тамоми деҳқонон бо дасти дили гарм бо як нияти соф баҳри таъмини амнияти озуқвории кишвар корҳои назаррасро ба даст оварда истоданд ва барои пешравиҳои соҳаи кишоварзӣ саҳмгузор мебошанд. бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон солҳои охир дар ноҳия бунёди боғҳои интенсивӣ ба роҳ монда шуд. айни ҳол дар ноҳия 876 гектар майдон боғ аст. ҳамасола наздик ба 8000 тонн меваҳои тару тоза ва хушконида шуда аз ноҳия ба бозорҳои мамлакат роҳ меёбад. боғҳое ки имсол аз давраи қадим аз давраи бобоӣ монда буд дар майдони қариб 20 гектар буғҳои нав буғҳое ки кӯҳна буд аз нав барқарор карда шуд ки ин бошад дарахтони зардолу себ олӯ ки буғҳои интенсивӣ бунёд карда шуд нисбат ба истеҳсоле ки буғҳои бобоӣ медод ин буғҳои интенсивии замонавӣ хеле серҳосил мебошанд коркардаш осонтар мебошад чин кардану ҷамъовариш беҳтар мебошад коркардаш осонтар мебошад ва буғҳои нав бунёд карда шуд ки дар майдони қариб 100 гектар буғҳои нав бунёд карда шуд ки дар оянда ба ҳосил медарод ва барои пешрафту барои амнияти озуқавории халқ назаррас мешавад ва дастгир мешавад. бо назардошти шароити мусоиди табиӣ ва мавҷудияти майдони бузурги чарогоҳ бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи айнӣ қуттоспарварӣ ба роҳ монда шуд. айни ҳол 1088 сар қуттос дар ноҳия парвариш меёбад. ноҳияи айнӣ бо табиати дилфиреби кӯҳҳои баланд, обҳои мусаффо ва маконҳои таърихиву сайёҳии хиш макони сайёҳати меҳмонони хориҷӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола даҳҳо ҳазор нафар сайёҳон ба ноҳия меоянд ва аз табиати зебову таъриху фарҳанги минтақа ошно мешаванд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ба ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, меъморӣ ва монументалӣ таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия назаррас аст ва барои нигоҳдошти таърихи гузашта дар ноҳия ки зиёда аз 100 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, меъморӣ ва монументалӣ вуҷуд доранд. бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафи чорум стратегӣ дар ноҳияи айнӣ дар 7 моҳи соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 8 миллиарду 269 миллиону 574,8 ҳазор собонӣ расидааст ки нисбати ҳамин давраи соли 2024 як баробар зиёд аст. аз соли 2022 то нимаи дуюми соли 2025 525 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода шуд ки дар ин иншоот 652 ҷойи нави корӣ ба миён омаданд. то ба имрӯз 90% иншооти ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода шудаанд. дар соли 2022 тибқи нақша аз 195 адад иншоотҳои ба нақша гирифта шуда 188 адад иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. дар соли 2023 бошад аз нақшаи 119 адад иншоот 99 адад, дар соли 2024 аз 119 188 адад иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. дар 8 моҳи соли ҷорӣ аз 119 адад иншоотҳо 105 адад иншоотҳо бо таъсиси беш аз таъсиси ҷойи корӣ умуми 652 адад ҷойи нави корӣ
مورد استفاده قرار داده شدند که این تعداد از نقشه عمومی 88.2% نقشه را تشکیل می‌دهد. مبلغ صرف گردیده بیش از 156 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. متصدیان با باوری میگویند که تا جشن بزرگ 35 سالگی استقلالیت تمام لایحه و نقشه ها پرراه عملی میگردند. مردم سربلند ناحیه عینی با شکرگزاری از صلح و ثبات وطن زیر پرچم پرافشان میهن و سیاست عاقلانه پیشوای ملت زندگی نموده بهر رشد تاجیکستان عزیز سهم میگذارند.